Dečaci Novosadske Vojvodine po drugi put poneli su epitet najbolje ekipe na memorijalnom turniru Vladimir Dimitrijević, koji je u nedelju popodne završen u Raški. Novosadski crveno-beli u finalu su rezultatom 2:0 savladali vršnjake Partizana. U utakmici za treće mesto borac iz Čačka bio je bolji od Čukaričkog. Čačani su trijumfovali rezultatom 1:0. Najbolji golman turnira je Bogdan Bogdanović iz Vojvodine, najbolji strelac je Vasilije Subotić iz Partizana, dok je za najboljeg igrača turnira proglašen Dušan Jovanović, član Vojvodine i sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana Laneta Jovanovića. Bilo je teško, imali smo teške protivnike, ali moja ekipa je pružila svoj maksimum i pobedili smo sve utakmice, jedno smo do duše izgubili u grupi, ali prvi smo na kraju uspeli da izbijemo. Koliko treniraš fudbal? Treniram fudbal već 8 godina i moj prvi klub bio je u Belgiji. Reci mi, koliko ima tata uticaja na tvoju igru, da kažemo da si ti sin proslavljenog reprezentativca Srbije Milana Laneta Jovanovića. Koliko tata pomaže? Pa pružio je isto tako svoj maksimum i stalno me trenira i uči me kako da igram i pomaže mi kad nešto pogrešim da me ispravi. Trener dečaka Novosadske Vojvodine bio je zadovoljan izdanjem svojih učenika. Prvo da se zahvalim Zoli i celoj njegove porodici na jednom sjajnom gostoprimstvu od hotela, od Raške, od samog turnira. Jedno veliko hvala. Što se tiče samog turnira, to su deca 12-13 godina i danas smo pobedili mi, sutra će neko drugi. Najbitnije je da deca napreduju, da se bave sportom, u ovoj situaciji fudbalom, da se stvaraju nova prijateljstva, nova drugarstva i znamo svi koji je povod svega ovoga. Turnir protekao besprekorno, bez jednog incidenta, tako da još jednom sve pohvale na celokupnu organizaciju. Protiv Vlade sam igrao u mlađim kategorijama i ovaj turnir i ovu pobedu bih njemu posvetio. Drugoplasirani Partizan također se predstavio kao tim koji u budućnosti može da računa na generaciju dečaka rođenih 2008. godine. Mama nije ni bitan, ni poenta, nije rezultat. Ja kad dođem, i u stvari Partizan kad dođe u Rašku, mi se uvek prijatno osjećamo. Dočekaju nas dobro, sve je organizovano na nivou, tako da rezultat na kraju Vojvodina je zasluženo pobedila sa 2:0. Čestitam i ovaj put Vojvodini, bili su bolji, to je to. Tokom 3 dana trajanja turnira u sportskom centru Vladimir Dimitrijević predstavio se veliki broj igrača rođenih 2008. godine i mlađi, a u utakmicama je uživao i nekadašnji reprezentativac naše zemlje Milan Lane Jovanović. Utisci su fantastični, pre svega hvala na izuzetnoj najavi i da pozdravim sve gledaoce TV Raška. Povod je fantastičan, nema ništa lepše nego kad deca igraju fudbal, to je ono što je najzdravije u samom fudbalu. Ja uvek vrlo rado prisustvujem ovakvim turnirima. Pre svega zadovoljstvo mi je što je Vojvodina osvojila i da malo razbijemo monotoniju. Zvezda i Partizan su ovdje tradicionalno bili najbolji. U Raškoj se osjećam uvijek jako lepo. Eto, to su neki utisci. Imate troje dece, trojicu sinova, ako se ne varam. Jedan od njih, Dušan, je igrač turnira. Znam da ne volite to i da ste mi odmah rekli da nije to cilj svega, ali moram da kažem, eto, naslednik polako vas sustiže. Nek su živi i zdravi. Naravno da je imperativ svakog roditelja da deca budu uspješni. Ja ću uvijek biti podrška, ali volim da to radim iz senke. Znam da će uvijek biti moje ime njemu opterećenje, ali zašto da ne, može da bude imperativ. I eto, ja sam zadovoljan kako se razvija. Pre svega čestitam i ekipi Vojvodine i organizatoru turnira i eto, mogu da kažem da sam ispunjen i srećan. Ja moram da apostrofiram jedan detalj, ja sam bio
generacija sa pokojnim Vladom i drago mi je da kroz ovaj turnir jedan živi njegovo ime i valjda će to da ova tradicija još dugo bude aktuelna u Raškoj. Domaćini i organizator su ispunili očekivanja, a po ocenama ovo je možda do sada i najbolje izdanje ovog turnira. Verovatno su svi prethodnici dali pohvalnu ocjenu jer sam čuo razgovor sa njima, a ja mogu da kažem da možda i najbolji turnir od početka, jer sam čuo gore mnoge komentare od svih predstavnika klubova da je ubedljivo najjači turnir ove godine. Pretpostavljam da su to i rekli zato što je Partizan ponovo bio učesnik i evo što je igrao finale. Šta reći posle svega, bilo je mnogo teško sve ovo napraviti, dovući sve ove ekipe, ali nekako bude puno srce na kraju kad se sve završi, pre svega bez neke značajnije povrede, da su deca sva živa i zdrava krenula svojim kućama. Drago mi je da je Partizan ponovo bio u finalu. Drago mi je zbog Novosađana da su oni osvojili turnir. Kažem ponovo, mislim i ja se slažem da je ovaj 14. put po redu bio i najjači turnir i mislim da je najbolje organizovan. Hteo bih da istaknem i da smo ove godine po prvi put doveli sudije sa strane. Ja sam rekao na vašoj televiziji uoči ovog turnira da ovo ne bi mogao sam sigurno da sve iznesem, da dugujem veliku zahvalnost pojedincima, pre svega Skupštine opštine Raška, zatim ljudima sa Kopaonika, Srećku Lazareviću, rukovodiocu hotela Rtanj, Radanu Anisijeviću, gazdi hotela Alo Alo. Možda i pre svih bi trebao da pomenem Slavišu Maksovića, koji nesebično pomaže svih ovih 14 godina. Svi naši hotelijeri i gazde hotela su za ovu priliku stavili neke prikladne cene da budu svima dostupne. Ono što je najbitnije u čitavoj priči je činjenica da srpski fudbal ima na čemu da gradi svoje buduće uspehe, ali ništa manje nije važno ni to što će ovi dečaci svojim kućama otići sa puno lepih utisaka o ovom boravku u Raški.